wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoashiriwa na japo maandamano. Bitunguranye cyane rero nk'uko mubibona muri iri joro abarwanyi ba AFC M23 bakaba batangiye kuva mu mujyi wa Uvira nyuma y'itangazo basohoye ndetse n'igitutu bashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gufata umujyi wa Uvira. Nyuma kandi y'iminsi mike hari hashize abasirikare Barundi babarasheho ibisasu, ibyo bikaba byarabaye mbere y'uko amasezerano ashyirwaho umukono, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashyiraga umukono ku masezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu. Nk'uko mubibona rero abarwanyi ba AFC M23 muri iri joro bakaba bamaze gufata umwanzuro wo kuva mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'itangazo basohoye bashyize hanze bagaragaza ko bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko bikaza kuza mu rujo kuko bavuze ko bazava mu mujyi wa Uvira ari uko abasirikare badafite aho bagamiye. Ni ukuvanga igisirikare kidafite aho kibogamiye kizaza kurinda umujyi wa Uvira. Ibi ntibyabayeho rero kuko abarwanyi ba AFC M23 muri ijoro bakaba basohotse muri uyu mujyi mu buryo butunguranye. Amakuru avuga ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa mu bwitange n'ubunyangamugayo itangazo ryayo ryabanje umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 Twirwaneho watangiye gukora ingabo mu buryo bwihariye mu mujyi wa Uvira. Iyi ntambwe igamije korohereza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington na Doha agamije gukemura imizi y'ibibazo by'umutekano muke ukomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bitangazwa n'amasoko atandukanye, gukura ingabo ntibigomba gufatwa nk'ikimenyetso cy'intege nke cyangwa nk'ingaruka z'igitutu cyaturutse hanze, ahubwo bigaragaza ubushake bugaragara bwo guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yamaze gusinywa no gushyiraho ikirere cyiza cyatuma inzira z'amahoro zikomeza. By'umwihariko ibiganiro bishobora kubera i Lome muri Togo hagati y'inyeshyamba n'ubuyobozi bwa Kongo hagamijwe kugeza ku gisubizo kirambye cy'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira ibi bikaba bibaye mu gihe perezida wa M23 akaba ari visi perezida wa AFC Alliance Fleuve Congo cyangwa vice coordinateur Bertrand Bisimwa yaratanze ubutumwa bugira buti abo biyita abayobozi b'igihugu batagira isoni cyangwa umutima, bitwara nk'abana bato cyane bagatakambira ibindi bihugu babiririra kugira ngo bibiteho buri gihe bahuye n'ingaruka z'ibikorwa byabo by'ubugoryi, basuzugura Repubulika kandi ntibakwiye inshingano bafite. Aho yarari kwandagaza abayobozi barimo ba Patrick Muyaya, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero mubibona ni ibintu twavuga ko bitunguranye kuko nta muntu n'umwe wabitekerezaga ko bigiye kuba muri ijoro, ariko AFC M23 imaze wo kuva mu mujyi wa Uvira mu buryo butunguranye. N'ibintu nta muntu n'umwe wari ubyiteguye, nta muntu n'umwe wabitekerezaga. Ibi bikaba bibaye kandi mu gihe abasirikare benshi b'u Burundi baraye bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zikaba zakomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho abarwanyi ba AFC M23 bafashe ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bagenzuraga ibice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo, basuye mu Burundi mu gihugu cyabo mu byumweru bibiri bishize ubwo AFC M23 yabarushaga imbaraga. Amakuru atugeraho yemeza ko hari abandi abasirikare b'u Burundi bahisemo guhungira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi no mu ishyamba rya Itombwe mu bice bikikije komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Niho hasigaye abasirikare b'u Burundi benshi nibo bamaze igihe kinini barafunze inzira abanyamurenge
banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro. Urubuga SOS Media rwatangaje ko mu ijoro ryo kuwa 15 rishyira kuwa 16 Ukuboza 2025 abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka na Mboko bambutse ikiyaga cya Tanganyika bakirwa ku cyambu cy'igisirikare muri Rumonge. AFC M23 ikaba iherutse kwinjira muri centre ya Mboko ubwo yari ikomeje gusunikira mu majyepfo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rihungabanya umutekano w'abasivile. Akazi gakomeye rero kari gasigaye kari gufata umujyi wa Baraka. Uko AFC M23 yakomeza gufata ibice bikoze ku kiyaga cya Tanganyika imanuka, niko yarushagaho gufunga inzira ingabo z'u Burundi zashoboraga kunyuramo zitaha. Nyuma yaho izo ku butaka mu kiyaga cya Rusizi zose zari zamaze gufungwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 16 Ukuboza kuri icyo cyambu hoherejwe amakamyo 6 atwara abasirikare mu mujyi wa Bujumbura, kandi byagaragaraga ko bafite umunaniro mwinshi. Muri rusange Burundi bwari bwarohereje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abasirikare hafi 20,000. Umubare w'abatashye nturamenyekana, ariko ikizwi nuko babarirwa mu bihumbi. Kuri wa 16 Ukuboza umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko ko ingabo bahanganye zitagomba kuwukandagiramo. Ntibizwi niba ingabo z'u Burundi zizakomeza gutaha nyuma y'iri tangazo. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira ndetse dukomereje no kuri iyi video, nk'uko mubibona abasirikare ba AFC M23 batakira ijoro, nta numwe uzi icyabaye, nta numwe wari wamenya ngo bigenze bite, mu gihe AFC M23 yari yatangaje ko izava muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe uko byagenda kose, mu gihe hazaba hari abandi basirikare badafite uruhande babogamiyeho bazaza gucunga uyu mujyi. N'ubwa mbere ibintu bibaye, nubwo muri Warikare nabwo habaye ibijya gusa nk'ibi, ariko nk'uko bamwe bari kubivuga igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika nicyo kibikoze. Ndetse amakuru atugezeho muri ijoro nuko avuga ko mu by'ukuri abasirikare ba AFC M23 ku munsi w'ejo tariki 18 bose bagomba kuba bashize mu mujyi wa Uvira. Iyi Uvira irasigara monde. Abaturage bakoze imyigaragambyo bamagana ibikorwa bibi by'ingabo z'u Burundi, bamagana ibikorwa bibi bya Wazalendo, bamagana ibikorwa bibi bya FARDC mu masoko. Baramaze kwereka amahanga ko mu by'ukuri ibikorwa bya AFC M23 biri kubafasha kubaho mu bwisanzure kandi neza, ko icyo bashaka ari amahoro, icyo bashaka ari ibihe byiza. Mu gihe rero twiriwe tubagezaho inkuru zitandukanye zigaragaza ibyo AFC M23 yifuza, ndetse n'uwitwa Patrick Muyaya akaba yakiraga ku mubyimba AFC M23, bisa nk'aho ibintu biri guhindura isura muri aya masaha y'ijoro. AFC M23 iri kuva mu mujyi wa Uvira. Aya makuru rero ndakomeza kugenda nyabagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mane nanjye ndabakurikiranira buri kimwe cyose, ndabakunda cyane.